Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу жалпы биздин Байке YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн 19 март 2023 жыл. Туугандар, биз адрес Ошо буласы Ноокат районундабыз. Ушул Ноокаттагы Үчбай деген айылдабыз. Үчбай кафесиндеги жанында көчөдөн чыккандагы ушул бир белгилүү дарекке келдик буюрса. Ушул Адлерский тооктор боюнча сиздерге өтө жакшы маалымат беребиз. Жакшы көрмөй атышы мүмкүн, просто шам булайын деп калды, караңгы кирип, ошого караңгы киргенге байланыштуу тартып чыгарып атабыз. Андыктан сиздер аягына чейин көрүп, ой пикир жазып коюңуздар. Эгасынан бүт толук маалыматты сурап билип беребиз. Адлерский тооктор. Таза кандуу адилер. Охо, машалла. Ассаламу алейкум. Адилерди багып атасыз. Мушашат го булар, а? Шартылы. Эки парада бар экен, мына адилердин, а? Мына эки түрү бар экен, а? Московский, анан ошо эки түрүнөн. Линиясы алмашканбы, таза болуп кандуу? Курузу алмаштыр. Az булар канча ай болду буларга? Канча айлыктар? 1 жылдык, 2 жылдыктар, а? Канча мастек барган жана канча короз? 40 мастек, 6-7 короз. Булардын чөжөсүндө жумурткаларына заказ алат ээси. Заказ полный берсеңиздер болот. Номерин экран бетине калдырабыз. Булар күрүк болобу экен, болбой экен? 20 тооктон 1-2 штук тоок болот. Сиздики болдубу, болбодубу? 1-2 штук тоок болгондо. 20дан, а? Az 8 жумуртка кирдиби бардыгы? Бардыгы түйөт азыр ушул момент. Жакшы. Şöyle çocuklar barken ne bulacak da? Bol sarfala koy, bol tak koy. Bismillahirrahmanirrahim. Oho, maşallah, maşallah. O burderler göğgen az akş. Bismillah dep çekelim, baştayla bir çetinden, ha. Bunlar adiler, ha? Adilerin çocukları. Adiler 10 gün boldu, ha? Cem kanda cem bertas? Cemde G1 bereriz. G1, ha? Makaşa kallaştı. 10 gündük adileski çocuklar. Taza kandı, şeniştü. Linyası taza. Bunlar bas kançadan mı? Bir çetine sırayla basını ayıp keteyla. 10 günlüktür 160 somdan. 10 günlüktür 160 somdan, ha? Kemi bolu bulboyu. Doğru kalganlarga skidka olur. Na uşunti bular. Hem şular diye bunların emeler, ha? Eneliler, ha? Taza kandı. Odan kiyinkiler Jaydar çizilir. Bular şöyle jaydarı özüsküler be. Bular kara gene bardığı la. Kara, gönücü kara. Bu kança günlük? Bunlar da 10 günlüktür. 10 günlüktür, ha? Yani bas 100 somdan. Bular 100 somdan 10 günlük, ha? Doğru kalganlarga skidka olur. Uje jana su puularına, jemlerinin emlerini koşup berdiniz da, vitaminlerini, ha? Vitaminler verildi. Dağı kim eğer alganlar bulgan bolsa olarga özüңүz daha түшүндүрүп бересиz, ha? Түшүндүрүp беребиz. Кантип багабыз деген суроо көп болот да. Булар да кандай? Jaydары булар дагы. Бардык жайдар экен, ha? 4 күндүктөр. Булар канча 4 күндүгү? 4 günlüktür 70 somdan. 70 сомдон, ha? Дагы сүйлөсөңүздөр, көп алсаңыздар, азмаздан түшүп беришет экен. Булар чоңоюп калыптыр да?
Bunlar 15 günlük. Oho. 15 günlüktür bunlar ha? 15 gün, 20 günlük. Bunlar adiler mi ce? Adliyevski karaları cersi. Karaları ciğerse ha? Karaları satılır, 20 açlık var. Adliyev satılıp geçti. Bu karalar sal çoğarak mı bu? Kança alalım var? Ha 20 günlükler bu. Karalar 20 günlük. Aktar 15 gün. Na kara kançadan da çoğarakları. Karalar 250 sonlar. Na öyle ki. Adiler ki. 15 günlük be. Adiler. Adliyev 15 günlüktür, 200 sondan. 200 sondan ha? Opşile Kırgızstan'dan bardıq аймақтарына таксилерден жакшына алып салып берет. Эгер ала турган болсоңуздар, картага акча которуп дегендей полный маалыматты берет. Кантип багат, эмне кылат. Азыр бардык ден соолугу жакшы буюрса. Буларда да азыр бардыгында бар экен да, бурда дедин да. Бардагы, ооба. Шөй, она бирөө чыгып кетип алып да. Bulardagı jaydары. Жайдар экен а. Бар ушудан. На карадан ба? 10 günlüktür ооба. 500'lük. 10 günlüktür. 100 somdan verdiniz mi? 100 somdan. Doğru kalganlarga skipka olur. Nal cevap boş bu. Aslında da uşunday ekan ha? Bardı uşundan ооба. Ha boldu. Çıraq çözülür. Oy bir sırqada жүрөт. Siz qancha yildan beri ушул чөжө тоок менен алексиz? Bir 2 yıldan beri. 2 yıldan beri ha? Ушундай иш кылса болобу экен мындай. Пайдасы кандай болот экен? Faydası жақсы. Mehnetke жараша да? 10 yıldan beri Rusya'da жүрдük, Rusya'da işlep geldik. Şu akşamı şu yerde de tapsa bulurken. Gerek. Тоок багып топ жаша деген сөз бар беле. Бул майда жандык болгон менен бирок буда береке вообще көп да. Бирок мейнети бирок бир аз кыйын. Бирок ошого чыдап баксаң өтө сон болот. Бул жакта эмне бөдөнө барбы? Cersi bular. Булар жерсилер а? Бул канча күндүк эле? Bular 2 ay bulur. 5 günden 2 ay bulur. 5 күндөн 2 ай болот а? Уже булар чоңоюп тоок болуп калыптыр да, эшке алып чыгып кеңирилде. Уже корозма себилип калыптыр. Булар жерсилер. Cersi sizden. 5 күндөн кийин буюрса 2 айлык болот экен. Уже булар чоңоюп калыптыр, чоң гана болуп. Нормально болуп калыптыр. Ден соолугу жакшы бардык а, буюрса. Булар канчадан болот? Bular ağzırıca satılmayı. Сатылбаева. Özünüzde urup satılmışsınız. Булар линия кактан келген мына бош мына адилер менен жерсилердин линиясы. Cersiler şu Oşton'u ne aldık? Оштон а? Oşton ova. Адилердикичи? Arasıdan ulan degen akadan aldık. Onu tanıyım. Adileskiler men özüm 2 yıldan beri bağlatam o şu. Bir şekilde gelgen. Мына адилерскилер ушулар. Булардын жумурткасы канчадан заказ? Uşkalar 50 somdan oldu. 50 сомдон а? Doğru kalanlara skip tabii. Булардын жаңы чыккан чөжө канча? Жаңы чыкканда канчадан болот? Canı çıkanları 150 lira oldu. 150 а? Bağlar. Баалардын бардыгын айттык. Şu мына эс номерин экран бетине калтырабыз. Өзүңүздөр дагы кызыккан берилбей калган суроолор болсо өзүңүздөр берип дагы тактап турсаңыздар болот. Жакшы багыпсыз. Алла разы болсун, ишиңизге ийгилик. Мына бурдерлерди полный өзүң жасадыңызбы? Özümüz жасайбыз. Бурдерде заказ болса жасап беребиз. Көпчүлүк ушул чөжөнү кантип багамынан капасы кандай кылам дейт да. Ошол кызык суроо. Ошон үчүн өзүңүз жасап береткенсиң да, пулну келишип калсаңыздар. Эми канча болот мына ушул канча сом болушу мүмкүн эми бир? Канча батат чөжө? 100-150 çocuğa çeyin batat. Kiçine bir 15 gün 20 gün çeyin.
150 ha. 103'lük sredniy 103'lük kadar. 100. Qancha dedingiz pulun? Bunu 4000 bo'lib qoladi. 4000 ha. Lampochka bor. Lampochka qo'yiladi, ek lampochka. Ha. Biri infrakrasniy, biri jo'n обычный lampochka qo'yamiz. Ondan asti tapmay bo'lib, mana tushib. Usur ostuna tushib turadigan bo'ladi. Buda harakat qilib yaxshi ishlesang agar, yaxshi shu tovuq bag'ib harakat qilsang bir oyina bir 30-40 ming tashlab bo'lsa kerak ha? Biz esepte öyleymiş o fayda oldu. Yaxshi yegilik. Şu iki numeringizni buyursa qoldiramiz. Yaxshi vaqtmiz. Çoğun tovuqlar satılmaydı ha? Tovuqlar satılmaydı. Hazır yeni tuxumga girdi bular. Hazır inkubator işletem tuxum. Hadi inkubatorunuz var ha? O inkubator var. Onda bir gösterip koyalım da. Bismillah. Maşallah, maşallah. 3 inkubator ha, dayar. Normal luper. Bu qancha jumurtqalık? 72 jumurtqa atadi çoğundan. 72 ha? Az qancha kun bo'ldi bularga bastırganingizga? 2 gün bo'ldi shu. 2 gün bo'ldi. Turadi bu da. Bular da adler. Adler ha? Adler. Svet o'chib qolsa akkumulyator chiriz. Svet o'chib qolsa akkumulyator ulanadi, dvижоктагы ishlatamiz. Bular jan qanchadan aldingiz bular? Ko'pchiligi shuga вообще ko'p qiziqib o'tadi, biroq qaysilar haqdan olamiz deshuvlar bordigi bilmaydi. Bularda internet magazin var Bishkekte, Big Farm degan o'sha yerdan olganmiz. Biz былтыр alganmiz. Na urishni aparat ekan ha? 3 mingli, bu yil уже 14 ming, 15 ming bo'lib qoldi. 14 ming, 15 ming. 72 jumurtqalık ha? Bu urishnoy. Urishnoyni былтыр ishlatgandim. Bu ug'og'i yaxshi chiqaradi. Yaxshi qarab ekan buldagi. Ha. Sezib qo'yibsiz ama. Va ko'p bo'lsa kerak. 90 Bismillah. Oho, maşallah. Bular жаңы chiqqanlar ekan ha? Bugun kecha chiqqanlar ekan. Bular ham qancha ekan? Jaylari Jersey Adler, aralash ha? Maşallah, maşallah. Öte son. Ha, bular inkubatorunuz çoğundan ekan da? Ha. Cem ola, ama al verin, al verin. Al koyarım, al koyarım. Ha. Mına tuğanlar şunday. Özüңüzde daha çalıp turasa bilsenidir bulat. Öte son harekette öte yaşıldır. İşine ilgilik. Hazır bul çoğun inkubator boyunca dağı to'liq ma'lumotni beramiz. Bu çoğun inkubator. Bu da zavodskoy ekan ha, bit barda. Zavodskoy Xitoyskiy. Bu qancha jumurtqalık? 1056 batat общий. 1056. Prosent qancha chiqatgan bularning chiqu prosenti? Prosenti 80-85%. 80-85. Öte son ekan onda. Qancha yildan beri ishlatdingiz buni o'zingiz? Salib ishlatdingiz shu aparat bilan. Былтыр alganmiz, sezon bitganda. Ha. 1-2 ay eksperiment qilib ishlatib ko'rdik. Yaxshi chiqdimi? Уже yanvardan beri ishlatib o'tamiz. Az qancha kun bo'ldi bularga? Bularga bu iki fotok salmoqda. Biri 10 gün, biri 3-4 gün oldu. Telefon bilan bir ekran ko'rsak bo'ladimi bu o'zi qilib? Telefon olmaysizmi? Mana ko'rishlarga dağı qiziq bo'ladi. Buna içinde 3. sloda salıngan hazır. Bunda 18 gün bo'ladi tamam. Az-maz tamir bale etken ha? Bu уже çıkayın hep kalan bu. 3'ünde olsa 17 gün, 18 gün bo'ladi. Ha, bo'ldi. Özü odarat ha, har 2 saat. Bu avtomatik bunday har 2 saat sayın özü almashtıradi.
Bular gazlıkından basırdınız mı? Ağzının üstüne basıp da boğular. Gaz 40 günde çıkart degen çim beken? Gaz 28 günde 30 günde çıkıp döt. Ha, onda bir ay eken da. Ova. Bir ayda olmaz çıkıp döt. Ol cevap verin, uzak olmaz mı? Şuna signal verir. Ha. Uzak oldu. Öz otomatik işliyor. Şunda mına az çikolata berk yemeğe salıp koyup mından ya. O şuradan şu aparattan oraya çıkıvat da. Şuradan çıkart. Gradusunu çürüyor. Çıkvatkan gün 37'ge çürüp ulajnası manda 70-80%'e çıkart. Şunu böylece suraşat. İşletkenler. Şuradan çıkart. Bunun çıkıp vermek kanday eken prosenti? Bunun çıkışı 95% geçecek. Öte son gününde. Aa. Buna uşnoy öçü. Uşnoy hem yaşkıra eken? Bu Uşnoy'dağı ben bultara şuradan işletip görgüm birinci. Bunu 18 gün geçen buğa salamdağı 20 birinci. Bu kadar ya belki. Sırası istiyle salam. Avtomatla sonra yakışık prosent çıkar. Buna tuğanlar uşuntip videonu jentiktayız. Bir kanda iyilik kalayız. Öte son. Sizler daha alıp işte başlanganda buyurursa. Öte yaxşı. Buna tuğanlar uşuntip jentiktap özüңүздөр daha kızıkkanlar çalıp surap bilingizler. Saq salamatта kalыңızlar. Barınızdan Allah razı olsun.